خوێندکارên کولîja perwerda Akilê bi berheviya mamostayên xwe û kes û karan li baxçeyê Parka Akilê rêwresmên ahenga wênegirtinê saz kir. Bi vê helkeftê, خوێندکارên kiç bi cilûbergên Kurdî û Kuran jî bi cilên wek hevxwe xemlandibûn û bi destkên gulan pîrozbayî lê dihate kirin. پیروزبایی همین خطابی درچوید که این سال خواندن 2016-2017 اوه ایکشمان ریو رسما یعنی سالانه تینه گران امیز بیجنه روژا وینه گرتنه وینه درچونه اما 5 بشه تین سپیده و ایواری من گرینگی و روژا ایک اوه وکی ایکش وان خالاک و قطابی مینید یعنی وکی دویجن باورنامه که دیواریه بس پریکو وینه نه پریکو باورنامه بخو کسو کارت قطابیا همی حاضر تبن بابو دایکت با قطابیا رنج و زحمت خود بینن یعنی که بر همی و گشته کری خوێندکارên derçûyî pîrozbahiya hevalên xwe dikin û hîvî xwastin hikûmet bikarîtin wan wek mamosta li ayîndeyekî nîzik da bimezînît ta bikarin xizmeta welatê xwe bikin. داخوازش حکومت هریما کردستان کن که اف تعیینات هو نمینه یعنی ببینن گلک خلق ما تعیین بیتن هم هیویدارین چاو پیکفتن آن که ام بیجین هیویام الحکومت یک و تعیینات وبن بو هر کسی که تخرج بیتن باید همه قطابیات کم یعنی ابرو روزه که خوشه هستی من نایت در برین اوت سن سال از ساوری روزه کم بس داخوازا من حکومت هریما کردستان اوت سن سال از خینم همه قطابی بهینه دامزراندن خدمتا گلی خوب کن. Mêhvanan jî bi vê helkeftê pîrozbayên xwe li derçûankin û hîviya serkeftinê bû xwastin û hîvî xwastin li ayîndeyekî nêzik bihên damezrandin. روزه که گشت بود طلبا روزه که سرکونه انشالله از گلکی پی خوشحالم برای مگشته و راده و سرکونه بینید انشالله بو پاشا روزه کردستان و کردستان که آوا بکن انشالله بود برای دولت بونا سر بخوی بچین انشالله دینا پرورده کلیجا آکره در چونا کچخالتا منه هبیدارم یا سرکفتی بیت جانا خدا و بشیتن خدمت اولات خوب بکتن خدمت قطابین خوب بکتن هبیدارم یا سرکفتی بیت جانا خدا ام وک مهوانک ام جیت هاتین سردانوانو بکن و به دیاریو گلت خو ام دینوانو او خدمت اولات مدکن و پیتویا ام جی پیشوازیوانو بکن و قطابیک Di ahenga wênegirtinê de خوێندkarên Qunaxa Dumahiyê yadgariyên 4 salên xwandinê li Kulîja Perwerda Akilê di tablûwêneyekî de tûmar kirin ke beşeke li belgenamên derçûnê.